Asia के Thailand यान हानबोइन Mpox के अनुभव deadlier strain की केस थेंगनरे Mpox के अनुभव strain की केस असी अफ्रीका दिले पाक से कोई रखिबा मियो अमद थेंगनरे खिबनी हिरम सिक मरी लेने डिपार्टमेंट ऑफ डिजीज कंट्रोल न पोंग रखिबगी मतुंगिना मसा के सही हुंबुतरप सुरबा मियो असी लैबोरेटरी टेस्ट तौबदा Mpox clade 1B variant infected ओरे हैब खमगम खिबनी थाईलैंड डिपार्टमेंट ऑफ डिजीज कंट्रोल की मतुंगिना हिरम सिक मतांदा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दसु खंगन ख्रे हारी WHO na Global Public Health Emergency lauthokraba new variant asugi vaccine sabgi kan mathabaksu sathari haiki panbe abadi Mpox positive warabi European patient asi hoki August 3 da Bangkok to lakibani loina Mpox ki symptoms sing thengna batiki hospital da purakhibani hoji miyo asi kan nangna leiramba miyo nifu humdo yamasu komna yangsin gi thabak sathari edabu miyo sing asi makhata na nimit kun ma thoini yangsin mathak tari hairi nakalam romda India gi oina su India laigang na daiba asi airport ports some the border authorities singna makeup na home singna lain na bakhangan keep na central hospital sing warwaina sabdarjang ramanhor lohia amadi lady harding na singba and Mpox case singna ba hek lak matam da isolation town of sam sadam na lain ba su khangkhre